What a nice surprise! Hello. Gospodine Avital, Jovanka Bejba Stefanović, muzička urednica u radio televiziji Vojvodine. Mi smo želeli sa članovima Tamburaškog orkestra radio televizije Vojvodine da vam poželimo vama i vašoj mandolini dobrodošlicu u Novi Sad. Jedan mali koncert za vas. Thank you very much. Oh! Yes, nice to meet you. Poštovani gospodine, dobrodošli u Novi Sad i dobrodošli na Novus, dobrodošli u program radio televizije Vojvodine. Ovo je deo Tamburaškog orkestra radio televizije Vojvodine. Ovo je naš nacionalni instrument tambura. Da li ste to nekada videli? Have you seen it? Yes, of course, of course. Hoćete da probate? Oh, yeah. Would you like to try? Nice. Okay. So this is tamburica, and what are these? Ovo je prim, bisernica, ovo je bas prim. Ovo je bas prim. Kako se osjećate? Pa kako da vam kažem, potpuno sam iznenađen, ovo je predivno za mene i naravno ja sam upravo sad stigao, bio sam i u Japanu, prethodni koncerti, Berlin, odjedanput dolazim ovde i ovaj zvuk koji je očaravajući, Novi Sad, predivan grad i stvarno hvala puno, hvala. Da li nešto znate o našem festivalu? Ne mnogo. Imao sam priliku na internetu da pogledam nešto više o ovogodišnjem programu, o koncertima i umetnicima koji dolaze. Tako da sam veoma počastvovan takođe što sam deo vaše priče i što ću imati koncert u sinagogi, koja je takođe jedno veliko mesto. Da li nam možete reći kakav program planirate večeras da izvedete? Pa ja sam se ipak opredelio za jednu širu sliku, ili u stvari delovi koji čine jedan svega onoga što mandolina može da ponudi i to je jedan instrument koji i tekoliko može da ponudi kao solo instrument. Ja sam se potrudio da spojim i klasičan repertoar i kompozitore koji su posvetili dela sada. Pa nekoliko reči o instrumentu, on je vrlo redak, divan, naravno vi znate mnogo više o njemu. Ovo je inače jedan izraelski umetnik koji je itekako pomogao da se ona ovako napravi i to je u stvari jedna dobra dugogodišnja saradnja, ne samo ljudi koji se bave izradom instrumenta. Veoma mi je stalo da u suštini mandolina ima najbolje majstore, zato što ona u stvari u sebi nosi jedan specifičan zvuk i ja sam želeo da to ljudi naravno i osete u različitim koncertnim salama. Veoma sam ponosan na ovaj instrument. Nas je veliko zadovoljstvo što jednim ovakvim koncertom i sa jednim izuzetnim solistom kao što je gospodin Avi Avital zatvaramo ovogodišnje izdanje Festivala novosadske muzičke svečanosti. Ovaj instrument će po prvi put biti zastupljen na festivalu Nomus, ali ja moram da kažem da se sa radošću sećam da je negde 2003. godine orkestar mandolina iz Berševe bio u Novom Sadu, svirao i to je plod jedne saradnje sa Subotičkim tamburaškim orkestrom koji je
izuzetan tamburaški orkestar i evo, raduje me, pošto znam da je gospodin Avi Avital iz Berševe rodom, da dolazi iz tog divnog grada, da evo, imamo i tu konekciju u Novom Sadu. Mi smo za vas priredili jedan skroman, iskreni prijateljski We also komad. prepared a small, very modest, but friendly and from the heart. Again, Thank you very much. Thank Ovo je you so much. muzika našeg This is the orkestra music Radio of Televizije the Vojvodine, of course. maestro Janika Balaš, koji je Janika Balaš. bio najbolji primaš He used to be the best on našoj the državi i prime regionu. tamburica in our country and in the region. To je muzika sa naših prostora. Music from our region. Oh, Tradition. wow! And of Ovo je course, naša nacionalna nošnja i mala tamburica prije. so a small, he is holding, as you see, a small tamburica. Nice. Yes. Thank Za you vas. so much. This Thank is you for so you. much. Može, pošto smo sad nešto od nas, This is nešto something za vas. from us here. Yes. And something for you now.